He tuku te kupu kia tai ea te kōrero, kua rewa tēnei te tau tuatoru o te ahurei o kupu ki runga o te papai o uru marae. What's amazing now is that the life lessons that I've learned along the way have been able to, be put in a book to be able to share with you all. Yeah, so I wrote a book, Lisa Carrington, Chases a Champion, and the book is about 8-year-old me overcoming little challenges, needing a bit of courage and kind of sticking to things when they get a bit tough. So I guess there's lots of values in there like courage, resilience, even ways for your whānau to help you along the journey. So I'm really excited to be here today. Kua tae mai ngā pūkōrero ngā kaituhi ki te whakatairanga i o rātou mahi, ara ia ko kahurangi Lisa Carrington toa tau māhekeheke kai hoe kaiaka o te ao, i whakarewa i tōna pukapuka Lisa Carrington me te toa whakaihuaka hei pukapuka ma te hunga tamariki. You know, being Māori and that being very important to me, being able to weave like the likes of maramataka through the book and just really nod to the Māori culture, and also to be able to have it written in te reo was really cool. I had amazing people in the Huia publishers who helped me translate. So I was in very good hands. Ko te wahine nei a Dame Lisa Carrington, ka tēnā ka huri ki te tuhi i ngā koro paki. Ia aia e waru tauana, ka hoki ona whakaaro ki te rā wā. Te timatanga wana mahi. Me ngā āwangawanga o taua wā, me ngā moimoi a hei aha, me ki hei whakaihihi i te hunga rangatahi o nāia nei. E ai kia rangitihi pene mema o te komiti o kupu, he ahurei tēnei e whakanui ana i ngā kaituhi o te wā o tira he maumahara ki ngā kaituhi no Onamata, arā ki te poipoi hoki i ngā kaituhi o Anamata. Ka ana he ahurei he taiopenga Māori o tēnei hunga, ngāri ngā tuhi, nā reira, tēnā pēr, me timata. Korea te timatanga, ka tai ka toro mai te ringa, unuki kia mātau, kia whai wāhi ai ki tēnei kaupapa, ko tai tēnei ko te tautuatoru o ngā tai openga nei. Nā reira ko taku kaupapa kōrero e hangai ana ki te kōhanga reo me te kura kaupapa, nā ka whakawhiti atu rā ki taku taha tito waiata, ki reira ka tuitui i nā kupu kōrero, hei waiata hanga mō tātou tamari ki mokopuna o tira, ka tō mai anō ngā kaupapa erua o te kōhanga reo me te kura kaupapa, me ngā rerenga kētanga o te kura uraki ki tō te kura kaupapa me te kohanga reo. He kaupapa whakatūwhera i ngā huarahi katoa i roto i tēnei ao mo te hunga rangatahi, koinei ko Eugene Tēmara e whakamānawa nei i tā te kōhanga reo awenga nui ki tōna whakatipuranga mai i roto i te reo me ona tikanga. Mō te kōhanga reo, mā te kōhanga reo, aoi anō ko ngā kai kōrero katu hei ngā rangi tatanei. Kai konei rātou kia whitiki te here ki ngā rangatahi, e ora ai tō rātou mōhiotanga ki tō rātou ao Māori, me te whakawhiti atu ki roto i te tuhi puka tito, waiata, te aha. So koira te kaupapa matua me te miharo hoki. I really just wanted to share what I'd learned. I wanted to do it in a way which was really simple and easy for people to understand, and I feel that I've learned so much that it's so important to pass that on. Ko ia nei ko kupu e whakamānawa ana i ngā kaituhi Māori o te motu, ara he whakaawe hoki i te hunga taiohi Māori ki ngā kōrero tuku iho. Kia kaua tātou e wareware, kei te ao Māori, kei te ao nehe, he kaituhi tui, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Kia maumahara, ki e rā kaituhi tui, ka tai kā rua, ke whakamānoa tia hoki i te hongo nai nei, e whakaheke werewera ana, e noho takitahi ana i te kāinga, kia tuhi he pukupuku. Ka toru,
kia kitea e te honga tai ohi nei, tēnā pēr koe a tērā ko te hurahi kia whāia ea. I endeavour to do is to be fluent one day. So yeah, and it's so amazing when I come back here. It just gives me more motivation to do it. I feel this is, it inspires me. Ahakoa he whakamānawa tēnei mā ngā pūkōrero Māori, he manako ana a kupu ka whanaki tēnei kaupapa, a katau mai hoki ko ngā pūkōrero no ahurea ki. Mihiora Gage, ma Aukaha. Ko te reo, te take.